I znači to je da... Ko je sad? Evo, prosti, molim. Prosti. Ja volim, trebao sam isključiti ovo. Halo? Ko je? Ti si. Šta ima? Jesam, evo, tamo snimamo. Jesam slovom, sad tamo sjedimo tu, razgovaramo, ono prekinuo sam nas upola čovječa. Zaboravio sam isključiti ovo govno iz ide. Šta je radio? Lažeš. Kaj je bilo tu? Morat ću, ne brini, neću govorit ništa, da ko si ona zna, ali skužit će on, da zna s kim je radio. Morat ću ga to sad pitati, hoću sigurno. Hvala ti, slušaj, ovo radim, pričam s čovjekom, morat ću to provući, morat ću ga haknuti. Ajde, dužan sam ti piće za to, ajde, čujemo se, hvala ti, živio, snimamo, čao, Bog. Znači, zvao me je sad jedan zajednički prijatelj. To, vidiš koliko sam god spremao se za tebe, da nađe informacije. Dobio jednu informaciju, o tebi javim ciganu, kada ima jedan smrad, moraš Lea pitat. Kaže, svak sebi, život, napravi život sladak, gorak, ti svoj zasolio. Šta si radio? Kako si život slaniji učinio, brate? Legendarna priča. Pa tad sam se spremao za prvo takmičenje. To su mi najteže pripreme u životu bile. I ajde da skrati, bio je finiš ti zadnji tjedan dana poznat u takmičarskom bodybuildingu koji je veoma bitan. I sad ja nemam pojma jer sam novi u tome, surađujem sa Sašom, ja ga ništa ne pitam, on što napiše, ja to radim. Tako smo funkcionirali, nema izmišljanja. I sad je došao taj bitan zadnji tjedan pred takmičenje i kaže on meni, napisat ću ti pored ishrane koliko moraš pit vode i koliko ćeš soli uzeti. Ja nemam pojma tad ni što se to radi, ništa. Ja, to je za dehidraciju, jel? Ja, poslušat ću i ajde, ovako ide šema, sve piše, subota, ne mogu sad sjetiti kako je to išlo, ajmo 16 litara vode, 14 grama soli, pa nedjelja 14 litara vode, 12 grama soli i dolazi srijeda, piše 8 litara vode, recimo 80 grama soli. Ja sad ovamo gledam ove brojke mi male, što je ovdje 80? Ma kontam, ajde, ne, šta ću? Moraš i gotovo. Ja čovjek napisao i ti slušao, što? Ja onako izmoren od dijete, nema ni pojma ni koliko je to 80 grama. Ja sam tad radio oca u kafiću i tu ima prodavnica. I ulazim u prodavnicu i govorim onoj ženi za frižiderom, možeš li mi izvagati 80 grama soli? Sipa žena, pun fišak. Ja kontam šta je ovo 80 grama soli. I vratim se ja kontam to ću po hrani, ma šta ćeš 80 grama soli uzeo ovako, ništa nije izašlo iz onog fišaka. Ma konta ovo se mora jest. Ja jednu kašku, 2, 3. Kaškom su? Kaškom i znači... vodu. Puca mi glava, stomak mi se raspada, rekao odu zovem čovjeka, nešto nije u redu. I ja ga zovem, Saša, ne mogu ti ja pojesti ovi 80 grama soli. Kaže on meni, šta? Ja ne mogu pojesti ovi 80 grama soli, kako ću? Kaže on meni, 8, glupane, 8, ne, preletila mu 0, šta će, nije do mene. Znači, doslovno mogao se sam u sebe uvući, brate, mogao sam se ubiti. Pa jesi ti pojeo koliko toga bilo? Pa ja ne mogu 20-30 grama, 30. Bilo je, ne, pune 3-4 jušne kaške. Sam to sipao u usta u kratkom vremenu i da nešto prije nestane iz fišeka.